Te whiwhi lawa o wholofa ma whaantano whaantu le nei fo ia whiawhia le solua ai alo maia. Sisi le nei o whapoponga o tāntu Talafou Mai Vaifanua mo le nei e whiawhi lua sifulmale lima o Aukuso lua whe lua sifulwono. Tomua i tāntu Talafou Mai Vaifanua na sia e le pale miha mala na kabineta fale mai whaitu malo o se avanoa e sila fia ia le malo nisi o vaenga o lo mana o mia ona toi whaane leia a wale au nanga o e lo o tuina atu i le tātou atu nuu. Matha tamata whaavai mo se whaopoponga. A le leima o tanga se ngaso lo sulu whai atu ai le atu nuu mo se so swani. Le lei mea whai ngā luenga, le lei le au whai ngā luenga. O le lei fo i leo le au nanga le soifua malo loina e tuina atu i tangata lau tele. O le amatanga le nei vai aso na asia i le kabineta. Fale mai whaaitu malo umai upolu. E au fiai lufi, lalo manu, sa napu, fale olo. Whaapea le fale mai fōwi le whanga. O le aungole nei asia singa le kabineta. E asia vaenga o lo toi fia whaane leia. Ai mai se le si tia o le au nanga. O lo o tu ina atu i le mamalu le atunuu. O le whanatanga le palemene nei masina o tuanai. Sa whailo ai fo inisio atunga lungo o whaipule le palemene. E tu sa i o vaenga o lo whaale tonu ai tu tonu o nanga le soifua malolo ina. E le ngata le mautanga singasi au tui muto o tua. Ai whapea fo i whale mai whae tu malo. O le nau ta inga le whainga malo ia a vea whale mai. Mano fuanga e lawe iai le te le o soifua. O lo o suluatu mo se soani. Martha Tomata whawai Talafou Mai Vaifanua. Ua tuina mai a fianga ma whautuanga le mtanga luenga o whaantoanga i le au whaiati na e lafu manu ma whaantoanga. Ona o le a fiai o Samoa i le nei vaitau o munga la. Se vainga le nei i le reporti. Wa a fianga wa ti na e lafu manu ma suinga vevela o le tau. O le mafuanga le tuina mai ai le whaamanatu i teimi uma. I le au whaiati na e whaatoanga ma lafu manu. Ina ia malu puipuia ma saunga le mua lato wa ti na e. A ofeanga yei Samoa ma le Pasifika, ma le tau vevela le nei vai taimi. O ia a fianga ia fiai o le asi tia le vevela whaai tia suawa i maua mai timunga. Uti o loa e ngā o sia mai a ano manufasi. Whaatu pula ia me ola ia fia i whamai. Ma tele ina mamate ai tūlanga vevela o le tau. O whautuanga mo le au whaiati na e la fumanu. E au fiai ia mauti noa le lava mamama le suava inu mo manu i taimi uma. Whaaputu ma teu le lei mea ai mo le whawhangaina o manu. Whaanofo e sea manu lo maua i whaamai. Mai le tele o manu e le oa a fia. Wavi whaafso tae le vaengo la fumanu ma foma i manu. Pe alia e ni au ngoni manu mamai. Ia whaitu i pui o manu. Ma ia utangia whautuanga mai le vaenga o la fumanu ale matanga luenga o whaatoanga mwhainga whaiva. Ale leo na pui tātou wati na ele nei vai tau. O le a whaawa wina peo na maua tātou tau mawha. Mo isi masina o manai. O le awhesi malolonga Talafou Mai Vaifanua na toi taliu mai elea. Pe a mai a whaasela launga whaapisi nisi nei. Samoans are embracing the many advantages cyberspace offers, and our economy and quality of life are better for it. However, as we enjoy its benefits, we also recognize that it threatens us in a variety of ways. Everything around us is connected digitally. What you see may not always be true. Who you think you know may not always be who they appear to be. The question is, are you safe online? Every day you may come across unknown attempts to jeopardize your data, your devices, and your personal identity. Sometimes a casual peek is really snooping. Sometimes sharing information too often may result in critical private data being made public. Sometimes a lucky find can lead to bad luck. Even visiting a website can lead to unnecessary sites. Today, cybercrime causes huge problems for society, personally, financially, and even matters of national security. To avoid getting these threats, use strong passwords. Think before you click, post, and type. Make secure choices. Protect your computers. Protect your devices.
Browse wisely. Protect ourselves. Be cyber safe. Samoai wa afia le ano fale o tatou ainga. Wa male pelepe mafutanga fia a matua mafana. A ola sauloto tatou ainga mai fuala au fasaina. O se ainga fia o se ainga manuia. O mai tatou tutufatas e te atu I fuala au fasaina. Samoa, say no to illegal drugs for your family. Talafou with a Smile campaign is all about providing quality customer services across the public service. Driven by PSC's vision of public service excellence, the mission is to provide quality public services. Great customer service is what the public service is all about. It's simple, it's free, and it's a universal language everyone understands. It is human nature that when we are happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect. It is often said that when you answer the phone with a smile, the caller can hear it. And that is power of a smile. It starts from you and from me as individuals. Together, we can transform the way we serve, the way we think, and the way we work. Make a difference. Serve always with a talofa and a smile. Be the change, talofa with a smile. Aukuso, apa bunyi? Mai Vaifanua, ya? Loket fung. Hai. Pero kung ame, yo sabi mo nga. Pero may mainyan, may kaya sa loket fung. Pero kami kini umarusin loket niya. Hindi so ko dua, hindi so fang. Ya bay. Pero mo open laptop. Pero pa le kung may uli na ko tingin ko TikTok. Pero bay, wa hack ka ka Facebook. Me kung mo ring offer ko ya, o que fie famous ka send solo video. Pero way mo, la ko wala request. Kakao nga cyber app, pamarosian o password kay Numa. Kalayo po kalan. Ada sih kelo password. Tengo firman kuore, mo man as pa. Di ay, okay ko fa kamala, pa pa na password. May makingo, kakao nga lugi fa mo ginga. Ya kakarelo por kalami pelo email, malo online banking. Kamera karamelo online banking e vaca os kakolan. So, ya wa hack por gaka. Sa dua kala, le ko dua kala. Di si me kamay man kuwa. Kau labang fa fo winga por kalami kemioma, a update system. Tengo pingo fa nga, le ko virus sa machine. Awa, ko por me le virus so vai. Di si bia. Lima fail Facebook friends kay doy ka nga. Okay so nga share inga makuinga law personal information online. Eka wala man puyo me ko kingum pamkalanga. Wala me na ka mo fay. Alule samsearch.gov.ws li pokye ka wala me ro kupu. Wala samsearch. Wala ba nga le fe nga immerso ina. Ya awala fa so tula puno. Ne lungo penga sa pailang. So ta inga fa chekonolos. Samoai o awala ya chacho che fa nga ina. E malu puya yalom fa na umay chacho uma. Awal Pak Tamala, Cyber Up. Ile toi te liu mai ai o Talafou Mai Vaifanua ua whaamawina le si itia o loa whaantau atu maulu whale mai i Samoa. Feini Anthea Ferretti mo se tanto reporti.
Ua si itia le taua whai o loa na awina atu I whafo sa mo le masino uni lua o lua ono. I le tasi te simaliva pasene, po o le lua se la wafe tala, ma o atu ai le valu te simaliva miliona tala. O le nesi I tanga na mafua mai whaateleino o loa au fia I swau, mangao, mai la au mamanu, o loa tau swau makesi, tau mawhama mea inu, whaapea ma o loa tau la au. O Amerika, Singapore ma Australia, na mai tawina le si tanga tele o loa awina atu iai, e fitu se lau wafe tala le tau o loa na awina atu I Amerika, tasi te se ma le 5 miliona tala mo Singapore, ai ono se lau wafe tala mo Australia. O nisi o ia o loa au fia le swau, popo ma ava malosi, whaapele awina atu o loa tau swau, I isi atu nuu. I le isi tu, wa si itia telefo I le au whai o loa na whaolu fale mai sa mo le masino uni. I le lua te si tasi pasene, po o le lua sfulfate si le 1 miliona tala, ma o atu ai le se lau tolu 1 miliona tala. O le si itanga tele na mafua mai o loa tau minerali, masini, o me whaingaluenga ele tise, ta avale mai si masini tau fe malanga inga. O le au whai o loa na whaolu fale mai sa mo le masina na iloiloina. E se lau tolu sfulu 1 miliona tala, aina o le valu te si 1 miliona tala le tau o loa na awina atu I fafo. O le au te lenga, ua whaamawina I se whaale tonu I whatoa I ngai fafo, e se lau lua fitu te si le tasi miliona tala, ma ua si iti ai le tūlanga, I le lua sfutolu te si le valu pasene, pe a whatustu se le masina taluai, a e sfulu ono te si le 1 pasene, pe a whatustu se le masina lava leo le tausanga wa tea. Fei niente fereti Talafou Mai Vaifanua. O le taiawa na le ilana whaafeiloa I ai le mtanga aluenga o leo ma whale pui pui la tau o loo a onga e avea ma leo I le lumanai. Wheni Anthea Ferretti mo se whainga I le nei ripoti. Ua tali le le matanga luenga o leo whale pui pui ma leo la toi fuata ina. Le au whainga luenga fōua leo. I se sauni ngā loa ia na au wai e le sui komisina o leo. Le fionga ia le a tawa Samuelu a whamasanga, pa pe sui sini o le pūlenga. Tusia mika, tau koe ono tu koe malu I uka mea. Sole, ua whaani atu hiwe I ate oe le mea lele. Se a po se mea ki na ngā yoba I ate oe. E a le oia mea. Ia whaida me tōna. Ia na hulau mea lofa. Ma ia whewai ma lea tua ma lo loto whamu mara. Ia vei upo ta tai o tō moto wala wimu. Whainu mea tonu. Whaani a lofa e whatuino tō tūke. Ma le loto mo mara. O le nei sauninga, ua whaelonga I nai le amatanga o le whainga malanga ali I leo fōu. Uanga wa atu e amatalia awa onga, ma le atina e ino to mai ngā luenga wha leo. O le whamanatu I leo fōu, ia tautua nao la tau tiu te ma wha moenga. E aona la tau tau sisi ia I taimi uma, e whatinoi ngā luenga ma ia wha maoni a wale tautua ino le atunu u. Na wha mawhale pūlenga ia I la tau u wha manuia ina. Ia wha onga ina le leile a vanua, mauna ia tu maulo la tau nau ta inga ma le wha maoni, I le taimi a toa la tau awa onga, hao sao ni uni ai mo tiu te mamatafa I o le atu ina atu, ia I la tau I le lumanai. Fei niente fereti Talafou Mai Vaifanua. Tawalunga malisi o ile nao tantu Talafou Mai Vaifanua mo le nei fiafi ai mo le temi nei tō wha soifua.